Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afain mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzilullahu syakirin wa ma wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal ومن يريد ثواب الآخرة
منها وسمجس الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.